الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Palayatanurun din matawa swagamatan wa Islam na agama alimusi ko mga tao. Miabaloy alimus so mga suguan yan ukiya padalman sa ungangan so mga panduan yan. Na miabaloy auntula so mga hukuman yan kagi pasad umyanga din akad nan aise sa ada sa ginda yan. Kay moto na palitan makapangim benar aigira ariaki ato kawan o uripan so ungangang ko suguanon napapakaw ko puno to sa malabud adin yang kinggulalanang ko inipatureron. Ay baratian naging kaya akab guys sa sikat. So kabgay sa diakat na aya ka tawiron o kadaklan agu aya ka pangingim pinaron o kadaklan na nalimuto si ko mga pobre, mga kipakakikinanglan. Way ugaid, kurikoto, na miyabaloy mambusakan yan alimo si iko adin amang arkian. Miyabaloy alimo si iko mga kawasa. Ando man ay kiabaloy niyan alimo si iko mga kawasa, kay giyay bagantano sa may to ungangan usayan sa ging kaya-record tano. Paganeron, naswallahu subhanahu wa ta'ala nasa kaniya nari imigay sa definition, migay sa maana o kawasa. Kanabaya kabituin sa kawasa na si psukayan, siya nagalabakyan, si businessman, kaswallahu subhanahu wa ta'ala na migay sa kriteria, mga maayir, aamay ka mapadalam si ikutaw na kiabituin sa kaniya sa kawasa. Amay ka mapadalmon aging kuta mga syurot, mga kondisyon na miya baluis kanyan akawasa. Ay barat yan. Nakiyamili kanyan aging kutu tamok. Aya kiyamili kinyanon na riyaot miya kasaragunon. Ay maanan yan na miya timpo sa miyo kitaging kutu saragun haul. Aging kutu kamimili kanyan at tamok na iniraot si ikunisab ading kaakakuaan sa sukat. Ilaman ito? Iyamanan niya na swagama na aya pumang niyan si iku uripan nabigyan niyan sa lauda paro nanari. Panamanamar ka din si iku saragun na saki sa ding kaung kausar iniraot adeng kadin maaog malapang kay niraot si ikunisab amya kasaragun reka na pumang ni kamerkaon sa 2.5 na upama kasing kapagilaya si isaging kaya kukumanon o mga sarwang kuwesiran sa dariba kuwesiran sa tax. Ya Allah, na ding ka din pagisian o anto na unun ikala o tax. Kau man nagawiin na murugmirat na si ipisung si iko kapapakalayan. Ding ka din pagisian sa Pilipinas aging kaya kapagkuiran rakita no sa tax si iko langon taman. Allahu Akbar walillahil hamd. Ging kaya mga balik manggagawa na subkuang kiran langwa na opisina na palea adin na mga requirements sa subkuang kiran uway naswaga matano na matatendu adin ipapaturay niyan giyay tiruun tano kala ilimu o agama tano kala ilimu wallahu subhanahu wa ta'ala si iko sirano tuwa adin amangarkian si iko kibagan sa zeka. Asiran ipaganay apya kaluagan wallah. Nakagiya siran ipaganay apya kaluagan wallah. Nagiyo tuwari aya maanan yan. Nabaandum ya patot si iko adin arkian o sabutan yan aging kutalimuon wallah. Akin ipaturay niya nun si iko zeka na pinalamat sa ayamaanan yan na di niya naki pergergenan kakuan yan nun
si eko uyot yan na kimganyan nun si eko, ay maanan yan na makakikinang lanon. Ka ay maanan yan na ay buwa piyang niwagama na 2.5. Makaysa si eko saragun. Amay kadingga kusar. Kaliw-liwa na ay maanan yan na giyang ko tuba iniraot ko ni sabay iniraot sa miyaka saragunon. Ay maanan yan na nagyari pumangnintan si Allah subhanahu wa ta'ala kaliwanagan tano si eko pagkanagtanwa mangandauan o ngangan papadalaman wallahu subhanahu wa ta'ala piadal mo agama si eko suguan yan rakitano balasan tano Allah subhanahu wa ta'ala si eko ditano di kapakapa makinag ditano di kapaganad sa ilmo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.